say eba say wunya appointment Ghana for catch na say wo painting we Ghpage for pa say because we be post ntina akotena TV so na o cassette demonstration is the moment amenya wo me ma ye demonstration wa cassette ya say na ope blasters assistant coach Wogyimii pa wo ye Ghpage pa kwasi abema wo hu ye nyan wate me na me catch na Follow us on Facebook. For Yama trending stories on social media. Now, another Countryman Songo and a Ghanaian former football legend, your friend John Paintsil. Another onon Nadia boy ni social media no so. Quick one. Was it John Paintsil a Ghpage for? Ghpage pa, we Ghpage pa. And what chinsuno? Was that your tuja? Say ni hunye nyai. Kwasi abema hunye nyai wate. Me na me catch na. Anyway, why na pa social media no so. Na Songo so wano oyasa. Na enkomo ni nyina ko wie se wonim se enche ana Black Star call AFCON Ivory Coast. Eni omo call ye de omo ko hwe ye pa. Womo ammo de kra. Na eno de beto dwa se omo ba de GFA go technical team ni nyina ni tino. Womo bue kwan se wo bia wani gi Black Stars adwuma no bia na for application bra. Na yemfa wadwuma. Wonim se Chris hosting na ye Ghana coach. Odi ye ni me de ye call AFCON no. Na woba ye no. Womo apam no sanse ni modibo anso ani. Na no ni application ni obia de ne de ba ye. Na mpanisi kuntu hwan ni nchia na ekosankofa so de nka ye nchi. Ye coach dada obo modern de ye qualify AFCON ye friend no coach Otuado. Wono no na o Dortmund. Ono no obo no modibo ye scout ne na dwuma kakra coach kakra ewo ho. Na wono na Black Star GFM mpanifo nyina led by Kate Okreku. Adne ne mpanifo tena se toto niama kire ye se ene sankofa wo ye nchi ye kofa bruni pete mana ba bidi isika kwade. Ene nka ye sanko ne nkonkofa otu. Na wombre sanze de wa ye bia me ehu bida no. Empanisi de onem to no ne de gina kire poan. Enti ye de otu ba edan ono ba be ye bia me ehu da nti no. Obetimi aboaye. Na no ana Ghana fo ni nsɛmtwerɛfo ahodo bia ehu sɛ dabi de wi Ghana fo ko hwie ye wo AFCON no enya de ya de pa ma ye football na ye di gye ho wo krom ha ye brebi atwam wo bɔ Ghana Black Stars pa na Ghana bisi akan a de wi ni gye si ba krom ha de wi business asi run no football ne nkoyie enje o meye ye kyerɛ e de tia the football people me kyerɛ led by Kate Okreku. Na eno na Songo Countryman Songo ene Sadiq Adams ye ono no e won kran ene ye no nsɛmtwerɛfo bia kan wo muti bom sɛ on bɛyɛ ye kyerɛ ya ye kyerɛ na ba so e wo dobo so minum ho no na sa na ye nuanom nsɛmtwerɛfo ni football fo no bi so ye ade ezema ye kyerɛ ye course we wo mani nye ho o mu kasa tie ye pa na former football legend ba ko kasa tie a sa da mo ye course we wo dobo so mi ho no a former footballer your friend John Paintsil kotena national TV so kaseti say do demonstration on mo ye ne de na nka yeni kwam na emum de wi o senka mo se kono no enye sa na o senka wo mo ye no sa na Songo techire ho 80 na bra beto dwa se wo mo asafa coach Otuado ye o mo pen assistant de aka no ho a wo mo to wo mo ni o mo anya obia ye o mo ko hu se John nso abobo yi bida enti na John bra na bebo coach Otuado sanse mu nyina mo ye Ghana fo na yemfa fatao dauda mfa kam ho sanse ono so achibida ama ye hu yidie ani orofo Songo ababe hwegu John Paintsil so pa we didi na tempo watete ni say pansa ensem ne de edoso na poso na media ma ono ma me ma okwan ye ne tie ni nyina eyatem didie enti mpacho wuti a na wa hyew sapo munsu ani wa ye ya brantie ne pa wo hunye nyan Wogyimii fo we krasini wa hyew ho a was Black Star was abo Black Stars no kradua say nye yeda ye be pam wo wadidi wo matempa who betimi ayi assistant coach ama Black Stars ayi on say ye say abotre ewie mankunimdi minya abotre wo kotena TV so me ma ye demonstration efa football enkoyi obetena ase na nka wo ka trash ojai in the professional wo num kan what who nya wo painting me na me catch concept guy sana ya fira na catch and say ya be ma post enti kwasi asem bia ko catch the demonstrators no eno obe kan san kwasi asem no TV so kire
And now who person we Blasters and now we Blasters assistant 3 coach. Finye Nyannyan kan what? Some basa no some way. More per somebody professional to make sure say or national team more professional. Where no some basa, no some basa, no some problem. No some say oh cancer akwa we unsama. Ye ne. Na me sheda na be ye di man. This is the moment. Ongo player. Uti Pop Blasters Ongo, Oko West Ham, Ongo, what show who saw Oko Tina TV so yeah demonstration. Uni Assembia can ye dear. Classini Tissau, Mufin, professional. Who Timiko Tina TV to say a demonstration in your papa. Say now the proposed. Asia o Safatasa Obe Blasters assistant coach. And yet Jimmy for we more professional. And now we move it a betamo, Edwire propaganda. Who bet my Blasters assistant coach? Kurasi for now, no head coach in Ankasano. Or a trainer scout. One sem fata. Then Guasia Mubejano. And Guasia, yet me found say, young Ghana for. What's Yasama Kwamimo being dinquas as someone say, ye Ghana for taxpayers' money. Mabo Bada Moye crazy. Munimni Amoye. Natam no beso. Manim guasi wanim guasi over Blasters nothing in net here. No, we are so obi nyana de kwa. Yeah demonstration. Anasa jomeboa. Yeah demonstration. Unia sam kan yedin. Okotina TV so ana uba begu ye demonstrators no ye demonstration na no begu efin. Sena o iketache no akwa we Ghpage for mu painting Ghpage for we mun enna mu be hu so won semfata na munim no nipa na ye din na dia ma na I won't shift my attention to you wonu trainer scout ni nyina mo semfata mo ye bomb mo ye kankan national team na ye da mo amu be dwane afri national team Ghana Blasters mo boada ana ket no onyansa chen wan ket how many years Ket ni nyansa ya say ne common sense ni na disua e say a o se nipa bi etimi ma akwa we etimi yusu e okroma ni how mo di ni peska mo politicians no mo compromise fu kankana mo compromise mo ho no eni mo sports minister ntia nanka we di onya match kura ket we nonsense national team taxpayers money ni edituaka ba kwasasam ko na mo di kire o Blasters Ghana ni bia ni nye ho any trainer scout to adu we amakofa na ba